dem baş. Em bi dabaşek nü bi dabaşa da avana Kurdî de zayent dîsa bihevrene. Da avana Kurdî de zayent çawa pêk hatine? Wateya zayendê çi ye? Di zihniyeta pêkhatina vî zimanî de zayend çawa hatine avakirin? Yani nêr û mê çawa ji hev hatine cudakirin? Em ê di vê dersê de behsa wê bikin. Hûn dizanin di mesela zayenda de tevlîheviyekî ciddî heye di rewşa heyî de. Sebebê tevlîheviya vê tevlîheviyê jî ji naskirina ji nenaskirina zimanê Kurdî tê. Em vî zimanî baş nas nakin. Me zimanek muhteşem heye û mixabin di nav lapê me de rezîl û perîşan bî. Em ên ha temaşe bikin zayend çawa pêk têne? Di zihniyeta zimanê Kurdî de, di avana pêkhatina zimanê Kurdî de, di mantıqa vî zimanî de çima zayenda nê û mê heye û çawa tê pêkanîn û külî tê pêkanîn em ên ha temaşeyî vê bikin. Wekî mamostayên xeşîm yên dibistanê seretayî yên gundan me textê xwe tijî nivîsandin kiriye. Em jî hewl bidin li gor ve hevokên me hilbijartîn wekû mînak nivîsandîn em ê zayan temaşe bikin. Di zimanê Kurdî de wate li tîpê hatiye barkirin. Tiştek xurîn nîne. Girêdayî vê li gor wate li tîpê hatî barkirin kombînasyonên radengan û wateya li deng çêkeran hatî barkirin hevok pêk hatine. Da avana zimanê Kurdî de deng çêkera a heynên zadar bî. Aya zadar e, e ya kirînê ye. Behsa wê tê kirin. Ev du dengên ciddî ne yani du dengên mahkê di zimanan de hûn dizanin zimanên din de jî wisa ye. A çi bî? A zadar e. Wateya zadartiyê li peyvê bar dike. Wateya bînê. Yani ne ya kirinê ya bînê. E ya kirinê ye. Ê çi bî hevalû? Ê xweyî ye. Me carên borî jî gotiye ev dema em bê xweyî tî wekû di Tirkî de hûn wergerînê bijîn sahip olma, sahiplik nexweş e. Yani ev Kurdî de ne wisa ye. Mesela ya têkildar e. Bi awayekî aidiyetê çê dike. Em jê re bê xweyî tî. Nagişdar e, ê aidiye ya dan çêkere. Dîsan em yayê baş bala xwe bikişînin ser yayê. Çünkü beriya niha ji Tirkî hûn got ya ji Tirkî wergerandine. Hani ne tenê peyv wergerandine hevalo aqlên zimanê me jî wergerandine. Aqlî wergerandine, zihniyet wergerandine, her tiş wergerandine. Ji ber wê Tirkî de li vê de ji vê re dibêjin qaynaştırma harfin Kurdî jî wergerandine dibêjin tîpa kelîjandinê. Çeleqa heye baba ev dan çêker dan çêker. Ev riknê zimanê Kurdî, avana zimanê Kurdî hemî ser vê hatiye avay kirin. Kelêjandina çi? Em dest pê bike hevalû. Niha me li vê de gotiye dil nazê rist xwend. Rist. Em jî helbestê re dibêjin rist hevalû. Helbest rewşa ristê ya tu bînî gotinê stranê. Ji wê re tê gotin helbest Tirkî dibêjin best aynî tiştî ye. Yani helbest. Helbest beste ye. Ne şiir e. Şiir risteş, ristinê tê. Belê. Dil nazê rist xwend. Dema borî. Li vê de dil nazê ê girtiye. Xweytî girtiye. Yani em dikarin bêjin xweytiya mêtiyê girtiye. Yani vê de dil nazê mê. Rist pêkir hin dibe birêser em bêjin birêser vê de rist xurî ye kirek
yani kirde dilnas peveka e girtiye ya xoytiye girtiye magu e xoytiye ya xoytiye girtiye breser hurriye ev şwa onu zane kar dere yani fil tamam dema buri kavmiye yani ev tişt kavmiye yani dve hevu keda dilnaze rıst xwandiye buriye deme buri dilnas rıstê dixwîne di deman hade sê demê bingehîn hûn zane hene dilnas rıstê dixwîne niha vê demê dilnas xurriye pêkir yan jî dirêser ê girtiye xweytî girtiye gor zimanê halê hazir hatiye tawan bin ala qawêtirîn hatiye tawan bêjin hatiye çünkü rist li vê dê me ye li vê dê kardir li vê dê kirek xweytiye girtiye li vê dê birêser xweytî girtiye her du jî mê ne nihaya li vê dê herî zêde hatî xirakirin yan jî pê hatî lêstandin di demê were ye yani zamanê were li vê dê a heye pêveke pêve tê nivîsandin niha helê hazir çi dibêje dibe dilnas dê ristê bixwîne a çi bî a zadar e dengçêkira zadartiyê ye dilnas çi ye dilnas jin e zadar e di demê were de di zamanê were de dilnaza ristê bixwîne li vê dê ristê dîsa zayent girtiye ristê bixwîne dilnazên ristan bixwînin ê a ên temaşe bikin li vê dê ê jin e li vê dê bîrhatê xwarinê bixwe dilnaza ristê bixwîne yani zamanê were li vê dê mêr ê girtiye di zamanê borî de jinê ê girtiye em ê va çawaş hev veqetînin di zamanê were de yê jinê a heye aha na temaşe bike hevalino di awana vî zimanî de navend jine mê ê xweytiya mêtiyê ye mane me ê xweytiya mêtiyê ye tenê ji bo jinê paye hatiye veqetandin yani cudatî hatiye veqetandin baş e em ê çawa bizanibin vê dê çawa em ê mêr û jin payeya wa yan jî veqet tawandekên wa xweytiyên wa çawaş hev ferq bikin li gor zamana divê em vê bikin heval û ji zamana jî sêdetir ya heye ya em ê niha behsê bikin ya heye temaşe bikin dilnazê rist xwend li vê dê kirek ê girtiye birêser safiye ev jî em bêjin kardêr e kardêr fîl kardêr e baş e dema niha dilnas ristê dixwîne li vê dê dilnas jin e nav safiye yani xurriye bê pêveke bê xweytî heval em jê re dibêjin xweytî xweyî bê xweytî ye ama dîsa vê carê birêser hatiye tawandin xweytî girtiye di dema were de zamanê were de hevalino dilnaza ristê bixwîne vê carê jî kirek dilnaz kireka me a girtiye
Evet zaten hunzanın giştarın. Aynı. Dilnaze rıstan bixwînin. Hunzanın melvede çi hatiye zêde kirin me beriya ciha gotbî na giştare hevalno. Lêvê dema na hat zêde kirin yani lêvê heta dilnazê. Dilnazê. Tiştek dinîne. Tenê na hatiye zêde kirin na hatiye zêde kirin na giştare hevalno. Nîne in an ev tiştê wisa nîne naye bes naye. Di zimanê Kurdî de giştartî naye. Na giştar e. Melvedê kirek giştar kir. Birêser jî giştar kir. Zaten hûn zanin bixwînin ew jî hatiye. Nal vedî jî hatiye giştar kirin. Her sê endamên hevûkî hatine giştar kirin. Li vedê bîrhat xwarin xwar dema borî safî ne. Ev xwarin wekû xwezayî giştar e. Evan wekû xwezayî giştar e binêre. Wekû xwezayî giştar e. Bîrhat xwarin xwar. Her sê endamên hevûkê xurîne, safî ne. Pêvek negirtine. Bîrhat xwarinê dixwe. Li vedê pêkir. Yani em bêjin birêser. Mexmûr em bêjin pêkir ji ber wê bêjim. Em jî bêjin birêser. Li vedê birêser hatiye tawandin. Xweyîtî girtiye. Di dema were de dema mê a digire li vedê nêr ê digire bîrhatê xwarinê bixwe. Bîrhatê xwarinê bixwe. Ev eşxa zaten bîrhatên xwarinan bixwin hatine giştar kirin. Hemî giştar girtine hatine giştar kirin. Tamam. Çawa em ê baş hev nas bikin? Em ê serî liyayê bidin. Ya jûker e heval mı? Ya dançêker e. Her tiştî ew çêdike. Yani paşgir, pêşgir, em bêjin xweyîtiya, zadartiye her tiştî ew çêdike. Em li vedê dilnazê rakin. Em dilnaz rakin. Bine. Em dilnaz rakin. Em yayê bînin bixin cihê nav de. Cihê kirek de. Yê rist xwant. Xirabî. Ahenga hevokê xirabî, wateya wê jî xirabî, awaza wê jî xirabî, gernayê. Ji vedê ji xwe tiştek negirtiye. Dilnazê yani kirek pêvek negirtiye. Xweyîtî negirtiye. Dema were de dilnaza ristê bixwîne. Em li vedê dilnazê rakin, em kirek rakin, em yayê bînin pêşiya ayê. Ya em yayê bînin pêşiya ayê. Ya ristê bixwîne. Aynı ya hûn zanin me ye. Ya ristê bixwîne tiştek ne hat guhartin. Ne denk hat guhartin, ne wata hat guhartin, ne aheng. Wata aynı em bînin bîrhat jî barkin. Yê xwarinê bixwe. Em bîrhat rakir. Melvedê ya anî cihê nav. Yê xwarinê bixwe. Yên xwarinan bixwin tiştek ne hat guhartin. Em bi vî awayî dikine çi encamê hevalno? Yek. Di avana zimanê Kurdî de zihniyeta vî zimanî de mê navend e. Mê dayîk e. Daye. Her tiştî ew dide. Mirov wekû mê hatiye pejirandin. Nêr aydî ye. Girêdayî vê tenê ev xweyîtî ye hevalno. Xweyîtî ye. Ê xweyî ye. Xweyî. Li vedê xweyî mê hatiye hesibandin. Nêr aydî hatiye hesibandin. Ji ber wê payeyek bes payeya xweyîtî ji bo mêtiyê hatiye veqetandin ji bo tiştek dinîne. Dema em dibe dilnazê rist xwen hingê êya li vedê zayen de. Dema em dançêkerê bînin pêşiye yê rist xwend nab.
دروشا نهادا جخوا کرک ام بیجن صافیه ده زمان ورده می یاد گره لویدی یا حوالنو گهانه که خویتیه یا نه زاینده یا گهانه که خویتیه یا ام چه دزانه گهانه که خویتیه ام بیجیایه دزانن یا ام یایه تینن دان چکره تینن دا تینن پیشیه ناو راد کن یا رسته بخوینه تشتک نهاد گهارتن لویدی بیرهات یه خارنه بخواه تشتک نهاد گهارتن واتا تمام آیه دیگره گهانه که خویتیه گریدانا بریسر او کرک به هوا چید که خویتیا کرک او کاردر به هوا چید که دلنازار رسته بخوینه زمان ورده دلنازار رسته بخوینه گهانه که خویتیه گهانه که خویتیه زمان ورده یا می آیا زادار هوالنو یا نه خوییه منه گهانه که خویتیه الویدی نه گهانه که خویتیه الویدی زاینده هوالنو زاینده جن وکو خوزایی خوییه زاینده الویدی گهانه که خویتیه فرق اوه یعنی حتی نها چما الویدی مرده ایه و چما جنده ایه و فلان نهاد بی صافی که نم صافی که الویدی زاینده مر نینه دوباره بیجم زاینده مر نینه بی ایه پناسا دکین شاشه ای آیدیه تعلقایی بزاینده مر نینه هر تشتا آیدیت گرد ایه دیگره مر به نر به چی به بیرهات مالا رزگار خویتیا گهانه که خویتیه یا بیرهات و مالا رزگار به هوا چید که خزالا مالا پلنگ گهانه که خویتیه یا خزال و مالا پلنگ به هوا چید که اف ویدی گهانه که خویتیه یا هوانو اف ویدی گهانه که خویتیه ده آوان زمان کردی ده گهانه که خویتیه یا می آیا یعنی زاداره یا نر خوییه ده زاینده ده یا می ایه و یا نر نینه همان تشت ما به جهناوا نویسان دیه وی رست خواند زمان بوری وی کیه وی میه هوالنو وی رست خواند مش بریان ها بحث کرده بی اف واره هوالنو واره از دبیجم یا دما ام منطقه زمان خواه باش فهم نکن و نظام بوا تل تیپی هاتیا بار کرن ام تبلیه هف دکن واره مگو یا تشتاک خورینینه درساش بریان ها مگو اف واره اف خوییه هوالنو خوییه خوی وار می خوی واره وی رست خواند نیره ای چی هوانو ای آیدیه اف دیسا واره آیدیا وار رست خواند یعنی آیدی وار رست خواند نخوی ویه فرق اوه و اف نه پیوکا نرتیه یا وداوی جار بردای تبلیغ هف کرنه نزانم دما زمان ما آکوزا ارگاتیف و آکوزاتیفه و دما کرک خوریبه بریسر دتاوی و دما بریسر خوریبه کرک دتاوی نزانم مجبورتیه کرنه پشرا آنینه نزانم آدمی
تشتك صانينا والله دما تدبيجي آدمي كارك هاتي كرن تب ايديا تويا آدمي وچه دكي تكل يا آدمي خوري هيا بهدينين بكارتين بهديني اري قرقا بهدين يا خوشه يعني قرقا كي صافي زماني كردية عسيلة راسته اما بيبل بهدين انجا هاد نگوهرتن 5000 سال سر درواز بينه يعني دما تشتك كسانينه بهديني دا چه کاجيب کار ناينه نا بجيج بومن ببومن ويدا مهم امجي دا شيكي خراكن هكام الله شرط ما بهدينيه تشتك كسانينه إنا ايديت منها تماشا بكي إنا بيوكا مير بيوك نينه هكا مير بيوكك هبا هوالنو او جي اويا گروور ام بيجي اويا هنگافدار او جي نايب كارانين چما نايب كارانين جبرگو ده پاشگرا ده دلاله ده ناف پیوه ده زور ستوره ده پیکانیا پیوه ده زور ستوره حالوی ده احتمالك پرمازن مير اوسا وكو كيچik هاتيا حسباندن يعني الآلية كي كيچik هاتيا حسباندن اويا هاتيا بيناساي كرين مثلا احمد و حسن و رزقار و دلال و فلان اوسا هاتيا حسباندن او جي نپي وكك ريزمانيه يعني دست بكي متقول بلكي ريزماني با ما فيدويا هاتا انجام كي نپي وكك ريزمانيه مين عندناك يعني اش كيچikتيه وصا دلالتي عفراندن او كي توج زاروكي اويدي بكي وصا چيكرنا او جي نپي وكك ريزمانيه مين عندنا ابونو نهار ويدي خوي وار رست خوانت عيدي وار رست خوانت ديسا همان تشت او رست دخوينه الفيدي ام بيجين كراك صافية بريسر هاتية تواندن يعني خويتي جرتية ديسا الفيدي هكا او رست بخوينه او رست بخوينه ام اوي راكن هوالنو تماشا بكن اوي راكن ها فكن يا رستي بخوينه عيني مية وتشتك نهاد كارت واتها الفيديو اف جهانك هوالنو جهانك خويتيه يا ببورينه دجنه ده جهانك زادارتيه ديس الفيديو اوين رستي بخوينه زاتن هاتنا گشتار كرين ده زماني كردي ده دیسا بیجم گشتار نایه هوالنو نه این آن نه حسایه نایه بس نایه دنگ چکر گوهر دارن ویده نایه وی خوارن خوار ای دیوار فکر وی خوارن خوار او خوارن دخواه او خوارن بخواه دیمونس عینی تشتک تماشا بکن هوالنو یه خوارنه بخوا تشتك نهاد کرد اوین خوارنه بخون من ویده جهناب کسی اکمین بکارانیه من رست خواند از رسته دخوینم از رسته بخوینم من اف قانون اک رزمانیه حوالو نهاجی لحرم شرنخته بکارینه و جا لودي جنو مير هر دو جيد بيجا ازا او تشتاك تبليها بيا قصات شي بيا ده كسي فردار يكا مين ده يعني ده زاداران ده از ده دما زمان ورده جن آيه ديگره زادار هوالنو زادار آيه ديگره ازا رسته بخوينم ازا هما مير نابجه ازا مير بي ازي رسته بخوينن اف قانون اگر زمانية زماني كردي ده ها حالي حاضر زيده ناي بكار نو تشتك جداي اما اف رزمانية ازا رسته بخوينن من ايرن منا رست بخواندا بوريه بردست بيجن منا رست بخواندا مني رست بخواندا دمانير به من رست بخواندا دمامه به من رست بخواندا از رسته بخوینم از رسته بخوینم ویدی ده کسی یعنی جهناو زادار ده کسی یکمین یه فردار ده اف دوی وره بکار آنین ازا جنه ازی میره
گریدای وی قولی هوا هات دوباره از بیجم یک دا آوان زمانی کردی ده وکو زایند پیوک اکیانر نینه الفيدي إيه پیوک اکیانر نینه يعني الفيدي ايديا الفيدي گهانکا خویتیه پیوکا می ایه و یا مر نر نینه هبالنو درس ورده دما ام بحثا وقتان دکان بکن چند درس امل سروی بدن هنگامی باشتر مثلا زاین داجی فهم بکن مگو چه؟ مگو و زاین دک یا مر نینه جن وکی خویی هاتی قبول کرن مر عایدیه گره دایوی ای عایدیه ده ای خویتی دیار دک یندن yani eyle mertine bar kirin o ayın jinetine bar kirin gahanekin khoytiyene yani khoytiya kirek o karderi به هوا چیت ایرو بخاطری و حتی درس وره بمینن خیر و خوشیت